What we got a mod ben? We got a mod nyang nyak, mod akol chelik, mod tang akol, mod tainum, mod uko. Chak yenda chak pol, miat po ruon yam. Happy New Year to all of you. Ya ruon kan e ngot ben yal yo coin tin ben. Bedal beka ngain to. Enen ki awit balwel kan kana. And boka lang information yit ba yik share tan wega. Wo ara kalar twing wo ga jam don ada. Dinka Quiz dan ye kloy buloy akonin tiar pen tokeni. Kayene alo Dinka Quiz achuk buloy achuk ban ye posponed achuk ban chua twing ku bugal ban loy nin ko bana wala pen dead bana. Ya no an chichi na busy pai along dien panabun. Tem on achuk tem ko kuman ake gal ku ban jok pen token iglat pero en biwo ka tem biwo ka loitin ku enen kan panabun che o palpen yan o jal mo ni ala lan ke o lo man yang nya ku jal dokte na lo ban te da do ka in ben ban man kun ka yi che gop tiai na kwen la ba de ndam man tin yo ka da man igwa jal ban yo ro di to sawadi ko dol gwa wer ni ya nu bu ban pa nyang yak kana liu time tane na pa dit en chan wa ja long ba kwal pin tane che man ni chi wa man ni e an pa dan chi na visa pai ku I believe pen ro iten na bu dia lo ten te le ana tem dan ka tol tok ku na chong a lon we jen pe ro je ya ka pen dia ka tin ko bu lo iten pen dia ka tin a tem e lo iten ka bu dia lo ta wa le bas en ki a wi ba le we kan ke ne ka cha ke da chi chwa twen ku we ga cha le we ko cho we tit we ko wen cho ro gwer bag din ka be kablaris bag nali dun bag bag keep it up en kan ma mu ku kan kan bu tong da bu pyo bu tong da bu ngi en kan ma em kan kan ya en we ga le ju ben we ko video kan oi ku ben ka la chwa twen tan ko ko so wa da ka cha bis ko ku jor jang are di yan for dan chere di yan wan visual pai ke en ki a wit ba jal ben la we kan kan ba jal pal pin ku uga ben full time guys so uga ben full time yan dom tok pen wan le twen gana full time ko ka chu ga lo je abu jal matin te le atem lan ka tol tok ten ten ka bi jal dong ka tek de la ja lo pa na bon pat ka an bi jal ben full time en ale chen wa ma da kai bis ko jor jang ku nyan kai da Christina ku jala nyira kai kwa kok dia wog la yek sa jaw ku we ko de lui participate le tan we ben ku ya le dor ne ay ko ek ku ya ne bye bye jal ka ben chwat chogen mesiken ten ko keping ku they are wondering why ki ko ben live yakol ay na ba gal ben chwat chog ne ale ko ek ku ya ne